Nije te izdao onaj tko te napustio, već onaj tko se pretvarao da će ostati. Ljudi pokazuju koliko im značiš kroz svoja djela, a ne kroz riječi. Ponekad moraš prestati prepravljati priču i samo zatvoriti knjigu. Najbolje što možeš učiniti za sebe je naučiti koga pustiti i koga zadržati. Lojalnost nije osobina svih ljudi, samo onih koji zaista vrijede. Nije važno koliko si dao nekome, neki ljudi nikada neće biti zadovoljni. Nemaš obavezu držati ljude u svom životu samo zato što su nekad bili tu. Ne gubi vrijeme pokušavajući dokazati svoju vrijednost onima koji te ne cijene. Kad jednom naučiš pustiti ono što nije za tebe, počneš privlačiti ono što jest. Najtiši odlazak je onaj kad shvatiš da ne moraš objašnjavati zašto odlaziš. Najveća sloboda je kada prestaneš čekati odobrenje drugih da budeš tko jesi. Ako te zanimaju ovakve misli, zaprati me za još inspiracije i motivacije.